mwongeye kwirirwa igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mututeze amatwi. Twongeye kugaruka muri cya gihe cy'amakuru menshi meza kandi adasanzwe, uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bw'u Rwanda na diaspora. Mwese twabasuhuje, turizera ko mudukunda. Muri rwa rukundo mwadukandira subscribe. Twongeye dusubire hakujya muri Kongo, tugeze ku kibuga cy'imirwano. Bimeze bite? Bihagaze bite? Mu myanya yashize nibwo twababwiraga ku ntambara imeze. Abantu bari bakomeje gupfa umusubirizo. Abapfaga ni abahe? Twabababwiye ni FARDC, FDLR n'abandi bantu bafasha FARDC. Imitwe yitwaje intwaro niyo Kisekedi yimitse gikomeza kumufasha. Gusa ku bw'ibyo intambara irakomeje, ariko M23 ikomeza kubakubita inshuro. Ese abantu bakomeje gupfa ari benshi. Sahi bari gutoragura intumbi ku yindi. Abapfa ni abahe? Ni FDLR, FARDC n'abandi bantu bari gufatanya n'igisirikare cya Kongo FARDC. Mu mwanya yashize nibwo twabagezagaho inkuru y'ukuntu Kisekedi yongeye kutumva, yongeye kumvikana avuga ko azatera u Rwanda. Yarabivuze mbere mu gihe cyo kwiyamamaza n'izindi nshuro zitandukanye yagiye abivuga. Nyuma aza kuvuga ko yisubiye atazatera u Rwanda, ariko yongeye avuga ko imirwano nta kabuza ashobora kuzatera u Rwanda. Ariko ku bw'ubwo akomeje kotswa igitutu na M23. Intare za Sarambwe zikomeje gufata utundi duce. Umunsi ku munsi nibwo urumva ngo bafashe uduce dutandukanye. Ikindi nanone FARDC barahumeka insigane, kuko ni kwibyo bakomeje kurekirita hirya no hino. Ingabo z'u Burundi zirakomeza kujyayo umunsi ku munsi. Abazungu bari kuza birunda umunsi ku munsi. Ku bw'ibyo ariko intare za Sarambwe zikomeje kutinyika. Nibwo twababwiraga inkuru mu gitondo y'ukuntu ingabo za Afurika y'Epfo nta myitozo ku rugamba, nabo barabazanye ngo bahangane n'intare za Sarambwe. Ariko ku bw'ibyo noneho barenze kure FARDC, bo bari kubona M23 bakirukira. Imbunda, amasasu, ubu M23 nibyiri mukoresha. Nyuma yo kubona abana ba M23, abana beza bafata imbunda n'ibikoresho bakabihera, noneho bongeye guhura n'abandi bana. Noneho menya ari imicuko bo muri South Africa, SADF niko bitwa. Ubwo butumwa bw'amahoro bwa South Africa bwitwa SADF. Ariko ndagira ngo nkubwire bari gufasha M23. Wagira ngo baje mu rugamba ari ibintu bavuganyeho. Sahingiyi abenshi batangiye kwimurika, batangiye kwijyana mu maboko ya M23 ngo baterikira. Reka tubihera amakuru mashya. M23 yafashe ibirindiro bikomeye bya FDLR na Wazalendo bya Kirumbu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru mashya, M23 yafashe centre ya Kirumbu, yarimo ibirindiro bikomeye bya Wazalendo na FDLR. Ni mu mirwano yakumiranyije mu bice byinshi byo muri territoire ya Masisi na Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zitwara ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, nk'uko Minembwe Capital News imaze guhabwa aya makuru n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Avuga ko ahagana isaha ya saa 5 abarwanyi ba M23 bari bamaze gufata sentara ya Kirumbu yo muri lokalite ya Kirumbu muri territoire ya Masisi. Umuturage wahaye Minembwe Capital News aya makuru n'ibindi binyamakuru bitandukanye, dore ko byayanditseho, yavuze ko Kirumba ari agace karimo ibirindiro bikomeye bya FDLR na Wazalendo, ko kandi bagaragayemo bari mu rugomo rwinshi kandi rutandukanye mu buryo butandukanye, harimo gutangisha imisoro abaturage mu buryo burenze urugero, ndetse kandi basambanyaga n'abagore ku ngufu. Yagize ati Kirumbu yarimo insorasore n'abantu batandukanye. Mu minsi ishize bagiye bakorera abaturage ibikorwa bibi by'urugomo, nko kubaka imisoro bita ya Lala Salama
ngo gufata abagore ku ngufu, abagore batandukanye, abana, abato n'abagaragara ko bakuze. Yakomeje agira ati ubu tuvugana intare za Sarambwe M23, nibavuga M23 ujye wumva intare za Sarambwe. Yagize ati ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze kwitaha, bahafashe Kirumbu iri ku rugabaniro rumwe na Mwiso, Kibarizo na Muheto. Ku rundi ruhande ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabye ibitero bikomeye i Rwindi muri teritwari ya Nshuru no mu nkengero za Sake muri teritwari ya Masisi. Amakuru ava muri ibyo bice avuga ko ibi bitero FARDC n'abambari bayo babigabye bakoresheje kurasisha imbunda zirasa kure, ariko ingabo ziyobwe cyangwa ziyobowe na Gen Sultan Makenga ziracyari mu birindiro byabo muri Rwindi no muri utundi duce dutandukanye twa Masisi, nk'uko by'inkuru ikomeje ibivuga. Inkuru irakomeje. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel W'Ingoma yemeje aya makuru, avuga ko ingabo zabo zihagaze neza, ko kandi zikiri mu birindiro byabo ndetse ko zikomeje kugwanirira abaturage babo. Yagize ati ingabo za FARDC n'abambari babo bagabye ibitero ahatuwe n'abaturage benshi nko muri Nyange, Kitovu, Makafe na Kimoka, ariko ingabo z'Isarambwe turi kubikurikirana. Turashaka kubaka imbunda tukazifata, harimo kurasisha abaturage ari byo bikangisho. Izo mbunda turazibaka tuzigumane, nibiba ngombwa tuzikoreshe mu kubarwanya, dukomeze turinde abaturage bacu. Ati ntituratuza tutabonye ubwigenge bw'abaturage bacu. Icyatuzanye cyangwa impamvu twavuye mu ngo zacu nuko dushaka kwamburwa igihugu cyacu, tukacyamburwa deja banahohotera abaturage bacu. Turakomeza turwane, turakomeza duhatane, kandi turizera ko urugamba tugomba kurutsinda. Ni iyihe mpamvu badufatira igihugu bakakigira agafu k'imvugo rimwe? Ni kuki? Ni kubera iki twemera ibi? Turakomeza duhatane. Ati tugira amahirwe kuko baba baje ngo baje kuturwanya, ariko bakanaduha ibikoresho. Yakomeje agira ati aba baturwanya ni nabo ntwari zacu. Ati turakomeza tubarwanye, tunabaka ibyo bikoresho, tubyifashishe turinde abaturage bacu. Reka tubahinde inkuru. Afurika y'Epfo yamanitse cyangwa yatinye M23. Abasirikare benshi bo mu ngabo za Afurika y'Epfo guverinoma y'iki gihugu yohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize bamanitse amaboko imbere y'umutwe wa M23 boherejwe kurwanya. Ikinyamakuru National Security News dukesha inkuru cyatangaje ko abasirikare buri ubu bamanitse amaboko, dore ko bakubiswe inshuro na M23. Cyagize giti aba basirikare kuri ubu M23 ibafite nk'imfungwa z'intambara. Abasigaye bamanitse amaboko, yaba SADC cyangwa M23. Nta ruhande na rumwe ruremeza aya makuru ku mugaragaro. Afurika y'Epfo isanzwe iri mu bihugu bitatu bigize umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC byohereje muri Kongo ingabo zo gufasha FARDC z'iki gihugu kurwanya umutwe wa M23. Perezida Cyril Ramaphosa mu munsi ishize yatangaje ko ateganya kohereza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abasirikare barenga
2,900 zagombaga gufatanya n'iz'ibihugu bya Tanzania na Malawi mu gufasha FARDC kwirukana inyeshyamba za M23. Kuri ubu zigenzura ibice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za Afurika y'Epfo kandi zishinjwa gufatanya ku rugamba n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye Kinshasa yitabaje irimo n'uwa FDLR ugizwe n'abiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 mu Rwanda. Amakuru avuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo M23 ifite yabafatiye ku rugamba mu cyumweru gishize ubwo bagabaga ibitero ku birindiro byabo. National Security News ntiyigeze itangaza agace bafatiwemo ndetse n'umubare nyakuri wabo. Gusa iki gitangazamakuru cyavuze ko mu bafashwe icyo gihe harimo n'abasirikare b'Abanyamalawi. Amakuru kandi avuga ko iyo mirwano yo mu cyumweru gishize yiciwemo cyangwa haguyemo abasirikare benshi b'Afurika y'Epfo. Aba biyongera kuri babiri igisirikare cy'iki gihugu SANDF cyemeje ko mu minsi ishize biciwe muri teritwari ya Masisi ubwo ibirindiro birimo byaraswagaho n'igisirikare cya M23 n'igisasu nabo bikekwa ko ari abarwanyi ba M23 babikoze, gusa ni nabo kuko barabyigamba. Iki gisasu kandi SADF yemeje ko cyanakomerekeje abandi basirikare 3. Gusa nuko intare za Sarambwe zakomeje kuvuga ko bakaniye ntago bateze gutsindwa ku mirwano, ntago bateze gutezuka ku rugamba, baracyarwana. Wiringoma we yakomeje avuga ko bari ready no kurwana ku baturage babo, nta mpamvu yo gutsindwa n'intambara ku mwanzi wabateye, nta mpamvu yo gutsindwa n'umuntu wababujije ubwigenge. Yagize ati duhagaze bwuma turakomeza guhatana, ikiza tugwanira abaturage bacu. Ati turarwana n'umwanzi ubuza umudendeza abaturage bacu, turahatana n'uwari we wese utwirukana mu gihugu cyacu. Ati ni kuki mutwirukana mu gihugu cyacu? Kuki mwe murimo? Kuki twe tutabamo? Kuki muri abantu natwe turi abantu? Kuki mutubuza ku gihugu cyacu, mutubuzaho ubwigenge? Kuki twavamo mwese mwavuyemo? Ese ni kuki tutabana ko twese cyari igihugu cyacu? Turabakunda cyane. Nimba mudukunze ni muduka de subscribe.